Reka nongere mbasuhuze shuti bakunzi bacu bakadahemuka dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze rero. Turagarutse kuri uyu munsi muri iki gitondo turi ku isaha ya saa 2 gutyo n'igice. Tukaba rero tuje mu makuru yacu ya mbere aho tugiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tugiye kujya tubabwira nyine uko bigize gute, uko bigiye kuba byifashe mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma ukumundebe namaze ko mbategurira amakuru akomeye cyane by'umwariko y'urugamba rwabayeho kuva ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu munsi w'itariki n'ubundi ya 18 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Tuba tubazaniye amakuru nyine adasanzwe cyangwa se amakuru ajyanye n'urugamba rubera by'umwariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kunyita Pacifique mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mutangaza amakuru cyangwa se umumenyesha amakuru by'umwariko wabigize umwuga. So tugiye kugenda tubirebera hamwe, tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru. Turabwira ko Trump yongeye gushimira byimazeyo Repubulika y'u Rwanda kabisa, aho yagize iby'abashimira ni biki turaje tubirebere hamwe namwe mu magambo yatangajwe. Hanyuma turabwira ko kandi MV turi gushinza leta Kinshasa ko bakomeje kubagabaho ibitero by'umwariko bikibanda mu bice bituyemo abasivile, aho bamaze guhitana abasivile basanga 93 muri iminsi ishije uko ari 3. Tugiye kugenda tubirebera hamwe namwe mu magambo akomeye Raoul Sikanyuka amaze kuba ashyira hanze. Hanyuma turabwira kandi ko ahitwa Gashuga muri teritwari ya Masisi haramukiyemo imirwano ikomeye cyane mu Cyengwa, Mutongo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye by'umwariko na hano Nyabyondo. Turabwira hose uko byifashe. Hanyuma munyemerere tuze no kwambuka tugere muri Sud Kivu tubabwire naho uko urugamba ruhagaze. Muri Sud Kivu haravugwa imirwano muri groupement zigeze muri ebyiri, ariko by'umwariko turibanda muri aka gace kitwa na gace kitwa Kiriba ndetse nakandi kitwa Runingo, no duce duhana imbibi na Sange. Utu duce tunaherereyemo kuri ubu abamerceneri batari bakeya. Hanyuma kandi turabwira ko muri Ituri ADF Naru ndetse na Kodeko ku mugoroba wezo bari baciye ibintu nyaboneka. ADF Naru yishe abasivile bageze kuri 11, naho Kodeko yagiye kurwanya bano barwanyi ba CRP. Turaje tubirebere hamwe ese Tomaru Banga ari kuvuga iki, cyangwa se imirwano iri kuvuga Apofi ndetse na hafi na Kisangani bihagaze bite. Inyeshyamba z'ama 23 kandi nazo zimeze nabi ahitwa Rubutu neza hano hafi n'umuhanda werekeza muri Gisangani. Hanyuma rero izo ni zimwe mu ngingo z'amakuru tugiye kugenda tugarukaho. Ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bigezweho mu rusange hano by'umwariko mu karere k'ibiyaga bigari. So nkuko natangiye mbibabwira nitwa Pacifique. Rero nukanda subscribe urabasha kujya unkurikira umunsi ku munsi, kuko icyo mbijeje na amakuru kandi amakuru meza azira igihuha mugiye kujya mwumvira hano kuri no muyoboro. Namaze kuba mbi ifatamo rero namaze kwagera mujye mwumva neza ko nta kibazo amakuru muzajya muyumvira hano, amakuru y'ukuri aby'umwariko aba yabaye. So munyemerere amakuru yacu tuyatangirira hano mu mujyi wa Bukavu hano muri Sud Kivu. Amakuru ari kungeraho nkura neza ku baturage batuye ari muri uriya mujyi wa Bukavu avuga ko kuva ku itariki ya 10 z'uku kwezi n'ubundi kwa munani uyu mujyi waranzwe n'umutekano muke cyane kabisa, aho izi nyeshyamba za M23 zimaze igihe zigaruriye umujyi wa Bukavu bakiyafata bashyizemo umutekano ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ariko haje ngo kuvuka ikibazo gikomeye cyane cya Wazalendo, havuka ikibazo gikomeye cya FDLR. Nyine bano bagiye basigara mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko mu mazu, mu ngo, hano nagiye hatandukanye nyine bagiye bihisha kubera imirwano yabaye ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 ziri gufata umujyi wa Bukavu. Kuri ubu rero hakaba haragiye hagaragara imirwano hato na hato cyangwa se ipfu z'abantu zigiye zitandukanye mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye by'umwariko bigize umujyi wa Bukavu, aho kuri ubu kugeza amaginga ya iyo misi 10 yose yihiritse buri munsi hagaragara ipfu z'abantu hari mu mujyi wa Bukavu. Hari nubwo guhera ku itariki niba ntibeshye guhera kuri 16, 17, 15, 16 17 uno mujyi wa Bukavu waranzwe n'imirwano ikomeye cyane
inyeshyamba za M23 zari zatatswe ku buryo buteye ubwoba, aho rero byangezeho na Wazalendo zigira ibice zigarurira hano muri umujyi wa Bukavu, ariko kubw'umutekano w'intare za Sarambwe ndetse no kubwo n'igituma barwana baza kongera guhangana n'izi nyeshyamba zari zagabyemo ibitero cyangwa se ino mitwe ya Wazalendo na FDLR, babakuramo ubu ngubu. Rero amwe mu makuru dukesha abaturage batuye muri ziriya nce, bamwe mu yo badutangariza batubwira ko ubu ngubu haramutse neza nyuma y'imvura imaze imisi iguye igasenya n'amazu hara mu mujyi wa Bukavu. Nyaboneka haguye imvura iteye ubwoba cyane, aho yangije byinshi cyane by'umwihariko by'aba baturage batuye mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma yagize ati kuri ubu titwaramutse neza, atariko Wazalendo n'ubundi ziracyagaragara hamwe mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Hari quartier zigeze muri ebyiri ziri hepfo neza na hano muri Ropowe mu mujyi wa Bukavu n'ubundi. Ati humvikanyemo amasasu, avuga ko ari Wazalendo n'ubundi bari bagize gute, bari bagabye ibitero, sinzi niba ari ibitero cyangwa se navuga ari bari bagiye gukora ubusahuzi, bakoze ubusahuzi basanga umuturage nawe yihagazeho, bityo baza kugira gute kumurasa. Ubwo rero ngira ngo murabyumvise neza cyane. So ndagira ngo dukomereze ahitwa Nyangezi naho ni hafi n'umujyi wa Bukavu. Ahangaha naho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 18 ongeye kuvuka imirwano mishyashya Wazalendo bigaragara yuko zanje kunyurwa cyangwa se zanze kwemera, aho rero zikomeje kugenda zikora ibishoka ibyo ari byo byose ngo barebe niba bashobora gusubiza avasa za M23 inyuma cyangwa se kubatesha umutwe kugira ngo inkuru zikomeze zibandikwe. Subwa mbere subwa kabiri mwumvise abaturage bicwa, byarangiza bakabarura, bamara gukora ibarura bakandika amadokima bakayashyira iyo miryango mpuzamahanga harimo na Loni ndetse n'indi miryango igitandukanye by'umwihariko ikorera no murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeza kugenda bashinza izi nyeshyamba za M23 ngo kwica bamwe mu basivile by'umwihariko batuye mu bice bagize gute bigaruriye, kandi nyamara atari bo biba byakozwe n'imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo ndetse n'intera hamwe za FDLR. Zino ntera hamwe musanzwe muzi neza ko zifite gahunda nayo itari nziza ngo yo gutera cyangwa se kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ngo bakaza gukuraho ubutegetsi buriho. Hanyuma ndagira ngo mbabwire neza andi makuru akomeye cyane. Turacyari muri Sud Kivu, tugaruke mu duce tugeze muri tubiri twinyeshyamba M23 yagize gute yigaruriye. Ni ukuvuga ngo na agace kitwa Gahorana ndetse nakandi kitwa Kimekewe, ndetse kari duce tubiri turi hafi naho bita Kaziba hano muri territoire ya Karehe. Utu duce natwo rero twabereyemo imirwano kumva ku munsi w'ejo mu masaha mugoroba kugeza kuri uyu munsi n'ubundi kuva bwakeye ku saa 11 za mu gitondo numvaga ngo harimo urusasu. Nuko nyine nabanje gutegura amakuru ngo mbanze menye neza niba ayo makuru ari ukuri cyangwa se arayanyayo, bityo nabifatiye umwanya kugira ngo nyine nze kubitangaza. Burasinjya ntangaza amakuru ntizeye udashobora kumbaza ejo cyangwa ejo bundi ngo nongere nyagusubiriremo, kirazira. Niko buri umuntu utangaza amakuru yagakwiye kugira gute kubigenza. Hano rero muri territoire Karehe nimwe muri territoire zinakomeye cyane, ariko zikomeje kwibasirwamo n'imirwano ikomeye ihambaye Wazalendo FDLR, mbese ni axe ituwemo n'inyeshyamba za M23, ariko kandi kongera igaturamo na Wazalendo. Muze kunyihanganira. Ahangaha rero haba haberemo imirwano ikomeye cyane. Aka gace kitwa Gaharana, aka gace rero ni agace navuga ko atari agace ubona ko intare za Sarambwe zikeneye cyane. Akaba naka ngaka kitwa Kimekiwe. Utu duce two mu kari tubiri duhereye muri zino axe, gusa twari tumaze iminsi tubamo inyeshyamba zino za intera hamwe za Wazalendo ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Anga rero izino nyeshyamba za M23 zikaba zagize gute zabagabyeho igitero, bityo biza kurangira tuno duce twombi tugize gute twigaruriwe. Hanyuma ahandi hantu hari amakuru y'imirwano ni mu bice byo mu Minembwe. Hano hari abasore ba Madubu cyangwa se twirwaneho, rero ubona ko nabo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba ari cyo bashobora gukora cyangwa se icyo bashobora guhindura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umuntu akabona yuko ari ibintu nyine biba bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Navuga ko biba bitoroshye, jewe ku giti cyanjye Pacifique navuga ko biba bitoroshye kubona abana barwanyi batwirwaneho ubahangana n'iriya kwarisinga na kuriya bakabasha no gutsinda. Biba bigoye mwaboneka kuko kwarisiri hariya ni kwariso nini cyane,
hari abasirikare b'u Burundi abambere, hakaba intera hamwe FDLR nazo ntizoroshye habe na gatoya, hakaba FARDC iyo nayo ntiyoroshye, hakaba kandi Mai nazo ntizoroshye, hakaba na bano barwanyi sena abahera bano babirozi bishambuke bayobowe no bitangoma nzito. Abangaba nabo ntago boroshye. Ngira ngo niba mwakurikiye neza murumva ko iyo coalition nini cyane n'umuryango mugari urwanya bano barwanyi ba M23 ndetse na bano barwanyi batwirwaneho, mu gihe twirwana ifite abasirikare bake cyane bashoboka, ariko kubera ngo gusenga niko njya numva bavuga ngo babasha guhagarika nyine ibyo bitero biba byagize gute byabagabye by'umwariko bigamije kwica bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubona ko kino gice cyose gisa nkaho kibasiwe cyatewe mu buryo bukomeye cyane. Ubona yuko ibintu by'intambara, ibintu by'ubwicanyi by'umwariko bikorwa n'intera hamwe FDL, ngira ngo murabizi neza cyane. None bano baturage b'abanyamurenge bafite ibyago bikomeye cyane kuba babarwa nk'abo mu bwoko bw'abatutsi. Bona ewan ni ibintu ubona ko atari byiza. Umunsi ku munsi bagabwaho ibitero, baba bashaka kureba niba bashobora gupfumura akayira kamwe gusa ngo bakajya kurimbura ubu bwoko bwose. Nyaboneka ngira ngo murumva ko ni ibintu babigeze gute babitoroshye. Gusa ibyo wenda reka tubiveho, Imana igikomeza babe hafi cyangwa se ibe mu ruhande rwabo nkuko babivuga. Hanyuma ndagira ngo twikomereze neza ku basirikare bazanywe baturutse muri Karemi neza no mu ntara Tanganyika, baraza baca hano mu ruzi n'ubundi rwa Tanganyika, baraza binjira umujyi wa Uvira. Baje n'ubwato n'abasirikare basanga 710 bose boherejwe na FRDC, baje kuri tere rugamba kurwanya M23. Baje basanga abandi barenga 416 baherutse gukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko hari amakuru y'ubutasi mfite avuga ko uwitwa Therese Kaikamba Wagner ndetse na Felix Antoine Tshisekedi nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bashobora kuba barongeye gutangiza indi misiyo yo kujya gushaka abacashuro muri Amerika y'Amajyepfo. Abangaba rero bakaba bari kushakishwa kugira ngo barebe niba hari icyo baza guhindura. Gusa simbizi niba bano banyakolombia bananiwe urugamba ko wazana abanyamerika y'epfo ngo hari icyo baje kugira gute guhindura. Reka tubihanga amaso turebe twe nk'abanyamakuru turahabaye kujya mujye mumenya akantu ku kandi nuko biba bigize gute ebyitwaye. So hanyuma andi makuru ari kungeraho y'abasirikare bazanywe bashyashya baturutse muri Karemi ndetse no muri Kindi yo ngiyo hano mu ntara za Tanganyika. Makuru ari kungeraho aravuga neza 100% ko bano basirikare ngo baje n'abakomando ngo bamaze iminsi batorezwa muri Maroc cyangwa se muri Maroc nyine. Ahangaha ni mu bihugu by'Abarabu ariko kandi hakaba muri Afrika. Iki gisirikare cya Maroc nacyo ntago ari gisirikare cyoroshye. Hari amakuru nakuruye sanga yuko bana bahaye intwaro FARDC zikomeye, harimo n'izo 23 herutse kwigarurira z'ibifaru, amantanka ndetse za BM21 zino mbunda zirasa ziri ku modoka. Gira murazizi beshi muri mwe harimo abazizi. Hanyuma rero baba bombi bose bakaba bazanywe bari hano mu mujyi Uvira rwagati. Ibi biri kuba mu gihe hari urwikiye ko rukomeye cyane mu mujyi Uvira, rwatumye n'abasirikare b'u Burundi bose bamanuka bakagenda bakegera ku mupaka wa Katumba. Bageze ku mupaka Katumba rero bajya kurinda umutekano ngo barebe yuko hari icyo bakora ngo zino nyeshyamba za M23 mu gihe zizaba ziri kwigarurira umujyi wa Uvira bazabashe kurinda umutekano w'igihugu cyabo. So ngira ngo rero ibyo byose ni ibintu babyumvikana. Evariste ndashimiye kuba yarindira igihugu cyiwe umutekano hano muri Kongo. Ni ibintu byumvikana kuko bafite ubwoba bw'uko inyeshyamba za M23 zishobora kuza kwihuza zikihuza na bano bamurwanya bari ditabara ngo bashobora kuba bamugabaho ibitero n'ubundi ngo byo kwigarurira kino gihugu cyiwe. So bingibi rero ukabona ko ari ibintu bitoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi babikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. Gusa uko byagenda uko ariko kose mwebwe icyo tubasabye no kujya mubana natwe umunsi ku munsi mugakurikirana amakuru yacu n'ibiganiro tubagezaho kuko muzajya mugenda mwungukiramo byinshi. Ariko kandi bikaba byiza urebye hasi handitse subscribe ugakandaho kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru ukajya uba umwe mu bambere n'ubundi bagize gute bayakiriye. So ibi byose rero ni ibiri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi kandi nanone bigakorwa na FARDC na Wazalendo. Navuga ko rero ubona ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakomeje kujya babishakira inzira ngo barebe ko hari cyakorwa, ariko bikomeje kugenda bigira gute byanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
nkuko nabibabwiye igisirikare cy'u Burundi cyose amakuru mfite cyamanutse kitekeye neza neza cyagiye kigira hano Kavimvira ku mupaka. Hanga Kavimvira ku mupaka rero niho bari bose niho bari abasirikare b'u Burundi ngo bari kurinda umutekano mw'inyeshyamba za M23 zitagira gute zitinjira. So reka mbihere ku yandi makuru tugaruke muri Sud Kivu. Mbabwire ko muri territoire ya Masisi harimo urugamba naho inyeshyamba za M23 ziri guhangana na Wazalendo. Nabibabwiye ntangira bari gushaka umusozi wa Gahongore, gusa mumbwire muri comment niba Gahongore koko ishobora kuza kwigarurirwa n'izi nyeshyamba za Wazalendo. Ni iminsi 3 ishije haberayo ibitero, bona ko ari ibitero bifite gahunda. Bifite gahunda, bona ko Wazalendo icyo zirashaka gufata umusozi wa Gahongore by'umwihariko ngo babone uko bakotorora iyi Masisi Centre. Kandi Masisi Centre iri munsi y'umusozi wa Gahongore. Gahongore bivuze ngo uramutse uyifite wabona afite Masisi yose, territoire yose, kuko urumva niba wafashe territoire ntumva ngo ufashe umudwa mukuru w'igihugu runaka ntavuze izina nyine igihugu kiba cyagiye. No vuga ngo rero ufashe territoire yose, ubwo na territoire bayagiye, igisigaye n'ukongera abasirikare hanyuma ukagira gute ugahangana nabo muhanganye kugira ngo batsinde mu buryo bweruye. Aba Wazalendo rero bategetswe ko bagomba gutesha AFC M23 umutwe mu buryo bwose bushoboka, ngo bajye babagabaho ibitero mu duce twose. Kandi koko biri kuba, urana ko Wazalendo waba muri Katana, nk'ubu muri Katana naho harimo urugamba, nubwo ntabibabwiyeho harimo urugamba, wenda ndaza kubigaruka mu makuru yacakurikira. Hari urugamba rukomeye cyane barashaka kwigarurira Kavumu, ariko hano muri Masisi niho ibintu ubona ko bigize gute bikomeye. Nyamara mama 23 itagira ikikora iterritware kuza kwigarurirwa. Ahone ndabivuga ngo nayanjye M23 itaza kugira ikintu ukora ngo ihangane na Wazalendo, iyi territoire ya Masisi yose yari buze kugira gute kwigarurirwa. Yes, iko niko bimeze, ni nako kuri, kuko Nyabyondo hazamutse Abazalendo batari bakeya bajya gwataka M23 bararwana. Hanyuma bano baherere muri za Samambo nabo barazamuka bayazano muri za Nyabyondo. Kandi Nyabyondo harimo n'ubundi zino nyeshyamba za M23. Ibintu rero ubona ko biba bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Hanyuma twunyaruke tujye muri territoire Warikare nkuko nari mbabwiye yitwa Nyabyondo, harimo urugamba ahantu bita Breusa naho nuko, ariko twazamuka tukigira muri Pinga Bushimo ahantu hitwa nka Sanyaboneka ibintu bimeze nabi. Tukagaruka inyuma gato yo urimo winjira muri Warikare ahantu bita Karembe, ewana naho harimo urugamba rukomeye cyane. Karembe, Karongi ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Nyaboneka mwe mubane nanjye muraza kugenda byose mubimenya mu yandi makuru agiye gukurikira, kuko utarakoze kuri subscribe ntabwo wabasha kujya wumva amakuru nk'aya ngaya. Hanyuma amakuru mfite y'ibanga y'ubutasi nakuruye imbere ku rugamba avuga ko inyeshyamba za M23 kuri ubuziri ko barizwa muri centre ya Warikare aho bari kumwe na FARDC. Shakuyaza ati bari kumwe se barafatanyije, wapi nago bafatanyije, ahubwo baragiye nabo bahinduka abasivile mu bandi, bari gucunga situation akantu ku kandi kukuntu bigize gute byifasha. Hanyuma nanone M23 irahitwa Rubutu iri gushaka kwinjira mu mujyi Gisangani mu gihe witwa Tomarubanga n'uwo bita India Queen nabo bari gusatira hitwa Mpofi ngo babe bakinjira neza hano muri Gisangani. Hanyuma izi nyeshyamba n'izindi nyeshyamba bihuriremo hagati, hanyuma ngo bajye gufata Kinshasa. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Ese Kinshasa yafatwa cyangwa ntiyafatwa? Mumbwire muri comment uko mubyumva. Mubona zino nyeshyamba zizafata Kinshasa cyangwa se bazakubitwa ruhenu na FARDC babasubiza inyuma banabakure muri axe zose bagiye bigarurira? Byose rero dukomeje kugenda tugira gute tubikurikirana. Hanyuma ADF Naru ndetse na Kodeko iri kurwanya CRP hano hafi n'umujyi wa Bunia. Yego CRP nyine iri kurwana nabo hafi n'umujyi wa Bunia, barashaka kugira gute kubakura muce bigarura, ariko witwa Tomarubanga ndetse n'uyu India Queen ibintu babishyize ku rundi rwego, bahakanye kabisa, ubona ko bitoroshye na gatoya. Hanyuma ahandi hantu hari amakuru akomeye ni muri Rubero, kuko Beni ku munsi w'ejo hagaragaye abasivile 11 bishwe na ADF Naru, ariko uyu munsi inyeshyamba za M23 zagiye zigirizaho nkana icyitwa Wazalendo ndetse na FDLR. So ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Ndabashimiye, je nitwa Pacifique, tujye dukomeza tubane mu makuru nkanga agiye agezweho by'umwariko ku rugamba, ni ku mutekano, politike na
diplomasi, mujye mubasha kugenda mukurikirana akantu ku kandi, sibyo? Tujye tubana mu makuru akomeye. Ariko mbere yuko wenda soza igikorwa nagusaba cya mbere nukureba hasanditse subscribe. Felix Antoine Tshisekedi ari gupanga ikina neva. Dusubire mu yandi makuru. Ciao ciao.